Illum jibda x-xahar tar-Ramadan li matul huwa obbligatorju għal kull Musulman prattikant sabiex isum, ma jidnibx u jagħmel il-karità. Ir-Ramadan jaħbad fid-9 xahar tal-kalendarju Iżlamiku li huwa totalment differenti mill-kalendarju li aħna mdorrijin bih għaliex jaħdem skont il-qamar kwinta. Il-mexxej ta' reliġjon Musulmana f'pajjiżna qal li r-Ramadan huwa għodda għal kull Musulman biex jersa aktar viċin Alla bis-sagrifiċċji illi jagħmel. المسلمين كلها في دان الشهر يقرأوا القرآن ويجوا الموسكي كل باش يطلبوا ويسمعوا القري تاع القرآن في كل ليل عشان طلب سبيشالي على الشهر تاع رمضان. رمضان كل هو الشهر تاع الحنينة والسوليداريتا والكاريتا. المسلم متى يحس الجوع ويحس العطش يحس إثباتية تاع الفقار ويعينهم. أم حفنا ناس اللي يستدنوا أهرين والفاميليا تكون مجبورة في دان الشهر. Mindu titla x-xemx sanżura il-Musulman la jista' jiekol, la jixrob, la jpejjeb u lanqas ikollu x'jaqsam sesswalment mal-mara tiegħu. L-obbligu tas-sawm ma joċċa n-nisa li jkunu tqal jew qed ireddaw, anzjani, tfal, persuni bi bżonnijiet speċjali, morda jew għall-Musulmani li ma jgħixux f'pajjiżhom. Din is-sena r-Ramadan ħabat fix-xhur sajfin fejn fihom mhux faċli li wieħed jagħmel ġurnata sħiħa ma jixrob xejn. Malta vera hija الصوم يابس عاش الانفايرمنت الناس ما يصوموش الماجوريتا تاع خوتنا وحبابنا المالتين اما بنادم ياخذ بريميو دقس اللي سوفري ياك هو سوفري ازيد وكله تشالنجز وتمتاسيونيات ازيد كله بريميو اكبر من عند الله. Elsa dispjega kif matul dawn iż-żminijiet iċ-ċentru Musulman f'pajjiżna ikun miftuħ għal persuni foqra u refuġjati fejn ta' kuljum jitlesta ħafna ikel li jitqassam xejn. Dan skont l-Imam Malti huwa s-sinifikat veru tas-sawm li tnaqqas minn ġeżaqek biex tgħin lil min huwa veru batut madwarek.